Assalamualaikum. Waalaikumsalam, geldiniz qanday, yaxshisiz? Qalaysiz? Ne gerek? Maska barmı? Maska? Maska yo'q. Yo'q-chi, brata, qanday maska yo'q? Maska yo'q. Yo'q, Yo'q, qanday yo'q? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qanday? Yaxshi. Antiseptik barmı qo'lga? Oy, antiseptik yo'q. Maska yo'q. Qanday maska yo'q, antiseptik yo'q? Yo'q, talab ketishdi, yo'q. Qanday yo'q? Assalamualaikum. Geliniz. Qanday, assalomu alaykum, yaxshisiz? Bunavi maska, buna maska, buna maska. Bunavi antiseptik, bunavi analgin, bunavi tetratsiklin, bunavi antigrippin. Qaysinisini berayin? To'rttang berayinmi? Maskani qardosh gazetadan olib oldim. Un bor bu. Un? Var. Un yo'q-da. Un yo'q-ku? Aylanayın hurmatlılar. Şu maska menen undu elge bekerili berip koygulatçı. Qanday? Rahmat. Mından 5 yıl murun, yok kalp aytam 3 yıl murda Boronçu ağayım men Tınar ağayım konцерт koyup atıp, uşinti efir tartıp attı. Anan kameradan tartıp atıştı, anan men sırasıyla atama telefon çaldım. Ata men konцертке katışıp atam, televizordan görseniz bolot dedim. Al vaqtda har bir ayın altısı disketke çıkçu. Anan atam şarığa gelip disk alıp aylığı varıp bir koydu soyup koşna kolongdurgo dostlarına maqtanıp konsertni baştan ayak görüp oltursa konsert bütöйүнө kaltırmayın çıkpaydı ekem da. Konsert bütöйүн degende ayağında stol көтөргөн жерден ötüp keterken. Atam maga telefon çalıp alıp oşentip çıkıca çıkpaylı koybaysın gel beri deydi. Gül gelet o. Birinci yolu. Rahmat. Xuday saqtayı, Xuda. Oğlatınlar. Rahmat. Qo'y. Tüşümde uşunday oldu. Men tüşümde gördüm eleslerdi. Hızılda böyle bir bela bulvattan. Hızı çuğul böyle zalın içi. Kol çavılı men çıkana kıykırı kızı çuğ. Mına assağa degende ol. Ayak oldu attile. Men bayatan beri gül alıp kelgender. Rahmat sizlerge. Pulun dele verip koysanlar bolatile meylem. Özbekler aytmakçı kambagılga şaşlıgam oqat. Kem olmаңыздар, үй біліңіздерді ардайым. Алып қойсыздар бұл қызмат, мен алдыма қызматымды қойсаңдар болады бір жолы. Ал, қарма. Тез ал. Өзім бір артист сезейінші. Жеке концерт қойғандай болдым. Ali Sultan. Ой, қоқыт. Малдараш болды, жас балада. Жоқ, байқывадым да. Өзім жеке концерт қойғандай болып, қиялдан. Негізі бардық нәрсе ниетке жақсы болады. Түндер түшінде ушундай болуп аткан. Кызы чоол элдер гүл берип бир көрсө сиздер экенсиздер да ошо. Мен байкап отурам баягыдан бери сахнанын кырынан айрымдарыңыздар ойлонуп атасыздар. Бул концертте ойлонгонго болбойт. Ойлонбош керек. Бардык нерсени дүнүйөнүн түштөн чыгарыш керек. Жана карыз бергендер, карыз алгандар ойлонбогула. Но карыз бергендер, пожалуйста, ойлонбой туруңуздар. Аласыздар. Бергиче ойлонушуңуздар керек болчу. Мен бери болгондон уже кеч болуп калды. Чын, ойлонмоңуздар, аласыздар, аманчылык болсо. Карыз алгандар, силер да ойлонбогула. Алтын башыбыз аман болсо беребиз карызды, туурабы? Жана Ишен Назаров деген деле ырчырдап атат го. Карыз бар, ким бар, менчелик деп. Элдин баары эле карыз, ойлонбой, күлүп, жыргап кыялдан олтуруңуздар. Мен просто азыр эфир тартып атат да. Анан мен Жалал Абад областынын Сузак районунун Кыз-Көл айлы өкмөтүнүн Актоого айланып болом. Атам постоянно мен чыга келгенде телевизордун түбүндө жатып бечара жашы 54-кө келейинип калды. Мен бияктан бир чыгып көрбөймүн, силер бир тосуп албайсыңарбы? Булардын запаска болгондой эле жүргөм да мурда.
жеке концертиме келгенде ол чайын чыбыр. Рахмат. Бол. Бияқ ашық жол кетеді. Шенбей қалышады да. Жаш баланың көңілі қалғанша қарған ойдың бұтсынысы болып тұр деп. Азыр душман семірген уақ өзіңіздер де білесіздер. Ақырғы учурда қудылдардың арасынан, артистердің арасынан өзгөчөлөнүп чыганда видеолорго да сөз берип койдум эле. Анан кээде жөн жатпай ыр жазып атам азыр. Мына эстрада ырчыларына оғондорду, ырларды мен жазып берип атам, китептен көчүрүп. Чын. Ан негизи өзүм деле мындай катурдап укмуш хит болуп кетким келет. Ана хит болуп кетсең эле кээси журналдар артыңан ээрчи берет экен да. Үйгүлөлүсүңбү, кимсиң, эмне кыласың деп ээрчи эле ушинтип экен. Катурдайын дейм, кээде корком ушу Мирбек Атабеков менен Алтынай Нарбаева телефон чалып алып бир күнү кел өмүрдү триордайбыз. Экөөбүз ырдаган болбой калды деп чалса өлдү да. Эртеси күнү супер инфо турса, очеркте андайын элтер турса, кетер турса колун кылгалап мынтип кой. Биздин сериалдарга тартыл деп. Негизи бардык нерсе акырындык менен болот да. Кандай концерт жагып атабы негизи? Башка вариант деле жок өзү. Жактырыш керек. Мына 300дөн 400дөн билет алгандар кандай отурасыздар? Алдыдагылар. 300дөн алгандар? Эме концерттин айырмасы жок, ошол эле концерт. Наоборот, силер уттуңар. Туура кыласыздар. Арттагылар вообще силер уттуңар. Бирөө мага телефон чалат. Алдынан место барбы дейт. Концерт уюштуруп аттым да, анан анчамчалар мага коңгуроо чалып атышты. Мен айттым, каласаңар Рахман агайдын жанынан место алып берем. Алдында деле, артында деле ошол концерт. Ошо бирдей эле болуп атабы? Мен көрүнүп атам иши кылып. Келип туруңуздар туугандар, биз сиздерди ай сайын күтөбүз. Эми мен узак сүйлөгөнгө болбойт туугандар. Себеби буякта убакыт бардыгы ченелүү. Ошон үчүн сиздер тармаңыздар, мен сиздерден өтүнөм, кечирим сурайм. Себеби концертке түшкөн акчаны жалгыз мен албайм. Анын үстүнө буякта көпчүлүк туура түшүнөсүздөр. Мен бир жагымдуу чыгарма аткарып берейин. Сөз оonu өзүмө таандык, китептен көчүрүп жазгам. Жанымда бол деген чыгарма. Мүмкүн болсо ойлонбой, жалат болбой, концерттегидей, майрамдагыдай отурабыз. Маэстро.